Eh, halus rongkong gomi kamnai. Rongko kelas. Valjar ibn rongkong dak nila merantau di Malaysia. Ain hintikan dende rongkong gali re. Watin lenga maklum ni matin ente mati kun tau. Ira harim tabe dem gagar kamnai. Harim TKW lengai. Gagar omo TKW lengai. Tiwara TKW mabona. Bona si don TKW relenga TKW pinggiran de tiwan beli skincare mantan ho TKW wau entau jako akas ni angi labo TKW ngupa ke kungaha aina ne angi kampoi paket de nahon to inde anda susah ko piti rongko piti ngaha di gaya rau kai ku selama ne angi lo TKW gomi ake au jahasin ne angi lo TKW nah sampai tu umat tingkat 2 ne angi labo TKW re naik aja naik kampoi ohasi naik kan naik tak ingomi ke entau ko aka TKW kamat tapi seharian dai ana pakai cuma-cuma ajang karing anak do kasih ade ta rahor pitire andok anak pejabat TKW ka dom ngupang ngaharau ke si dengawa kan majum bojore au kebunga melatin mek tindakan ke ain gengsi mori tisiwaran de raho hai ando kundai merahom pangap pitin den dai meraho karena cinta ndai si tisimbein dewati peninem beis alhamdulillah Joni dunde ana ngaram po amat dunde ngomike otam rewati dunden ajan sampula si rahapu pitire nah rahapu piti karena cinta re hai tidak mungkin watimbeina dunde anai iya nih tohora rumpa ke sive mataho rumpa tika sive masawai labom naaka dunde sive ke nafsun manae na aja pakan dai monen nah dim coban pedre coba nih di badek raho ke lalo ajan pana nih ake tahu da cau na horeng ngeri proses do sive ke dunde au sirayu kenarim nambei kon ader hodon aka dunde ajan pana nih kombi dunde ngok tafiko wanam nalosa tafiko ku imgomi ke ando narico ko emosi dambe tabe ama pana bune pana pontoro ake tahun da tahore salo ja pumori ni kamau no sive sar kamau jangan pedre me dalalo pa